So hello babs, jotono no sari kaham tini ang norong bagay haino hai. Latest rubber domestic price in Agartala to be fajak. Government of India rubber boot ne phaching tei asomsa tini ni chanja jorawo. As on 3 tarik 2 Mas 2025 ni katal update to be fajak so norok sewi nai tungdi. So babs song norok ani screen no nugui man khana as on 3 tarik 2 Mas 2025 ni latest update oro tongo tinta jaga ni price update. Pulawo tongo kothayam tei second tongo kuchi tei paithago tongo Agartala faringke jeng chini Agartala ni domestic price no cheri nailayano oro tongo duita category wise kaisa hingke RSS4 tei kaisa hingke RSS5 RSS4 ni price hingke 18,500 as per 100 kg no divided by 100 is equal to 185 rupees per kg 185 taka kg o klayo te RSS5 ni price hingke 18,300 as per 100 kg no divided by 100 is equal to 183 rupees per kg klayo 183 taka klayo kg o sobbab song norok nogotong tutui best selling price gangke RSS4 sheet no 175 rupees 162 taka te RSS5 no hingke 173 rupees 173 taka ke phalimang ke belai no chanai so babsa norok chajagoi tongkhang ke like tei subscribe kher di tei kubun chini tipra sarok bo nugui manthung.